Dobar dan, evo, naš sljedeći gost je Joško Lokas iz Etnoland Dalmati. Joško, Dobar dan svima, dobar dan tebi. Evo još uvijek se smijem, kolega Nino baš me je lipo nasmija, a ja ću u njegovom stilu onda i nastaviti sa dobrim vijestima. Evo, ja dolazim iz jednog sasvim drugog segmenta turizma, znači mi se bavimo uglavnom sa grupnim posjetima i to na ruralnom području i to još uže specijalizirano za kulturni turizam i gastro. Dobra vijest zvuči, mi smo ove godine imali već preko 100% povećanja u grupnim dolascima u odnosu na zadnju godinu. odlično. A zadnje godine je bilo točno 9 autobusa. Da. Ja. To smo promašili do sada za duplo, Za jedan vikend, ali ne baš puno više od toga. Znači, bilježimo da se nešto događa, za razliku od zadnje godine u ova doba gdje se nije događalo skoro pa ništa, ali to su još uvijek brojke koje nisu zadovoljavajuće, a nisu ni ohrabrivajuće. Da. Pa i da, Joško, mi smo se čuli negdje, to je bio kraj drugog isto mjeseca. I onako je bila je situacija, ono što ono se nije znalo, nama je tada taman kreća treći val, ponovno zatvaranje, kad će biti otvaranje, mislim nije bilo isto otvoriti 15.4. i 15.5. Tako da, jesu li se ove godine barem nekakve krizme pričesti, je li taj dio odrađen donekle za razliku od prošle godine? Je, uistinu. Znači ono što mi bilježimo je jedan jako veliki porast i interes domicilnog domaćeg stanovništva za, recimo, ovu vrstu usluga koji mi nudimo, znači za restorane koje su negdje malo, nisu u centru grada, koje su na osami, koje su u zelenome, znači tu je jedan vrlo golemi interes domaćeg stanovništva. I ljudi su čak otkrili i onaj kulturni dio koji mi nudimo, znači vrlo veliki interes za i muzej koji mi nudimo. Međutim, ono što smo se mi osvijestili u cijeloj ovoj priči je da je gotovo nemoguće živjeti u smislu firme, znači da firma može poslovati bazirano na domaćem stanovništvu. Jer šta se dogodilo? Domaći gost dolazi pa i u lipim brojkama isključivo vikendom. Da, je. Ljudi rade kroz tjedan. Ljudi nam dođu vikendom, subota i nedjelja, tamo se traži čak i stolca više, treba rezervirati za dobiti mjesto i onda ljudi kažu kakva kriza u turizmu kad dođu. Mi smo naravno držali se i razmaka, mogli smo to priuštiti jer imamo veliki objekat, držali smo razmaka, razdvajali smo i ljude i stojlove i sve i onda ti objekat sa relativno malim brojem ljudi izgleda i pun. Znate, ljudi pitaju, pa o čemu vi pričate u turizmu, pa vama je dobro, ja, evo vidite, ne mogu dobiti mjesto. A ja sam ljude onda svaki put zamolio, gospodine, a zašto ste vi došli subotom, a zašto niste došli u sridu u 14 sati? Da. Ja, kako će? On me gleda i kaže, pa ne mogu. Ja kažem, pa ne možete vi, a ne može i niko drugi. Znači, da, i škola je i jednostavno nema puno obaveza i jednostavno vikend je taj dio. Dobro, mislim, jasno je svima da je jednostavno ovaj turizam pogurao nekakve stvari koje nisu i namijenjene samo za lokalno stanovništvo, otvorio se broj objekata puta 50, jel, ugostiteljskih i naravno da ne može samo ugostiteljstvo preživjeti na lokalnom stanovništvu. Joško, kako je zapravo stanje, to isto što je bilo zanimljivo sa partnerima, što oni očekuju? Računajmo da ipak organizirane grupe za ovu godinu ništa, ili jako malo, možda nešto 9, ali onako 7. i 8. njih zapravo nije ni bilo puno. 7. i 8. mjesec ih nikada nije bilo puno, uvijek je bilo nešto je, uvijek se je dešavala poneka grupa i u sridu, ono što mi zovemo turistička špica, znači 15.7. do 15.8. ali uglavnom je nama poslovanje bilo u pred i post sezoni. Šta će ove godine biti je teško reći, jer kako je kolega Nino prije mene rekao, i u grupnom segmentu se jako puno, za razliku od prije toga, događa last minute. Znači mi sada znamo isto primati rezervacije doslovce za sutra. Imate li sutra za
18 ljudi, 28 ljudi mjesta, naravno da imamo. Mi još uvijek držimo našu radnu snagu na okupu. Znači onaj vremenski period kao prije nekada kad smo mogli planirati poslovanje i to sve, to je i u grupnom segmentu kompletno nestalo, radimo ad hoc, radimo last minute. Ako me pitaš šta kažu partneri, a ja bi te pita koji partneri, oni sa strane nabave, znači oni od kojima ja kupujem ili oni sa strane kojima ja prodajem, koji partneri? Pa dobro, naravno ovima kojima ti prodaješ, jer ja uvijek kažem nekako u ovom ugostiteljskom dijelu daj ti nama posla, mi ćemo lako ovaj drugi riješiti dio. Ima sam zadnji tjedan jednog poslovnog partnera iz Austrije, jako velikog čovjeka, imao prije korone preko 50 vlastiti, mislim firmu sa preko 50 autobusa. Došao mi je privatno, razgovarali smo, silili, počastili se i tako dalje. On mene lagano upućiva na to da ćemo 2023. imati neko poslovanje koje je vrijedno spomen toga, a za 21. pa čak i 22. on me ne ohrabruje. Da bi mi kratko nakon njega došao čovjek koji radi vrsno maslino ulje, jedan dio našeg ulja uzimamo od njega i on me kao partner uvjerava da će i 21. biti bajna. Tako da vidiš, ima različitih partnera, ali nažalost oni koji mene trebaju zvati, koji nama donose posao, oni su veći skeptici nego oni kod kojih ja kupujem. Da. A mislim, tu je jedna stvar vrlo jasna, znači agencije i turoperatori bili su uložili novac, znači kraj 2019. i početak 2020. u sezonu 21. i nije se ništa dogodilo. Onda su opet na osnovu nekog cijepljenja i nekakve situacije iz 10. mjeseca 20. su rekli ok, bit će nešto sljedeće, ide ovo cijepljenje, do 1.3. ćemo se mi to riješiti i opet se uložio nekakav novac u marketing i sad se opet ništa ne događa. I sad u svakom tom nekom periodu jedan dio otpada i sad ok, ima još oni koji mogu, ali oni znaju da je ovo sad jednom dijelu je to zadnji pokušaj. To, a jedni jednostavno ne žele riskirati i jednostavno ko sad može uložiti nekakav novac u dovođenje nekakvih grupa u Hrvatskoj kad se doslovce ne zna šta će biti za nekoliko dana. Reci mi još situacija u vašoj županiji, mislim u toj regiji, je li ima sad nešto gostiju? Šta se događa? Relativno malo, znači mogu i govoriti ovdje kao član turističkog vijeća grada Drniša, znači grad Drniš se priprema sa manifestacijama za goste, znači pravimo se u malo manjem obujmu, ali znači destinacija nudi neke sadržaje, neke programe i putem TZ-a, naravno i mi kao privatne firme, mi nudimo, ali da ima nešto puno gostiju na cesti, u objektima, u brojkama, nažalost ih nema. Nažalost ih nema i ono što mene jako ne veseli je da nam kolege iz Marina isto javljaju da su očekivali čak i više od ove godine, znači da im stanje bookinga nije kao što su očekivali, jer u Marine gledam uvijek kao neke bubbles, ono čovjek dođe, uzme brod i nema ga, znači na moru je, sam je, ne mora se bojati korone, ali možda će i tamo doći taj efekt last minute, taki što ga mi na kopnu osjećamo, ali znači ako gledamo same brojke, ja mislim da tu ima još malo lufta prema gori. Da. Dobro, čarter je jako specifičan, jel? To su ljudi koji imaju nekako iskustvo i oni mogu stvarno navečer bukirati ujutro doći, jel? To je nešto što može biti zanimljivo. Dobro, Joško, reci mi, a šta ste radili još u ovo neko vrijeme kad niste radili? A koje to vrijeme nismo radili? Pa dobro, kad ste sve opiturali, sve fuge popravili, sve cijevi ove za navodnjavanje popravili, šta ste novo radili? Onda smo upalili vodu kroz nove cijevi za navodnjavanje koje smo napravili, pustili vodu da ide kroz njih, zalivali zelenilo i gle čuda, zelenilo raste pa treba ponovo krenuti kosti. I tako iz šuplje u prazno
i kako je, opet ću se referirati na kolegu Nina, nikad više posla nego evo sada i ove godine za manje prihoda. Znači, nevjerovatno koliko posla ostane i na prazni, znači na objekat sa puno manje fizičkog prometa i novčanog prometa, nevjerovatno koliko se treba posla pozadinskog odraditi, kojeg možda niko i ne vidi, da jedan objekat izgleda uredan, i to smo se prosvjedočili sada u ovih zadnjih i godinu i po dana. Neke stvari, evo primjera radi šta smo radili. Dok je bilo prije puno gostiju, neke staze su gosti utabanali, znači prošli su preko njih i tu trava nije rasla, znači gosti su nam napravili uslugu, ostavili su put iza sebe. Sad nema gostiju, sad i tu moramo kost. Znači manje prihoda i više posla, evo na tom jednom malom primjeru. Dosadno nam sigurno nije, ali bili bi puno zadovoljniji i fizički i emocionalno da stvarno možemo raditi šta volimo, to je ugostiti gosta. Da, super, ugostiti gosta je nekakav trik, stvarno super stvar. Dobro, Joško, evo, ništa, ja ti želim da imaš žuljeve ovo lito, jel? Svakome ćemo nešto poželiti od rada, možda ne puno od kompitera, šta ćemo poželiti Ninu, što smo mu poželili, tebi možda u zadnji tren treba narizati neki kruh ili nešto slično, pa da to odradiš. Dobro, evo, ništa, oko 15.9. ćemo imati, molit Boga da sezona bude trajala. Mislim da je to možda i najvažnija stvar, da ako može sezona trajati 15.9. da je to jedan već veliki uspjeh. I turisti će tu, oni će doći i nešto ćemo odraditi, iako ako najave 4. val i nije lipo za čuti. Hvala tebi na pozivu, pozdrav svim kolegama i kolegicama i svima zdravu i uspješnu ostatak godine. Hvala.